ubundi mu busanzwe iyo umuntu abyaye abana babiri bamwita nyihasha, ababyeyi batatu bamwita gute? Wowe bakwita gute? Nyabatatu. Bisa turabashimiye kuri iyi nkunga baduteye, Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Koga uvuze bari hanze ba mise no kubashimira, Imana ibaha umugisha. Mama. Ana uko, ana gani? Yes, tugeze mwaramutse abandi mwiriwe inshuti bakunzi ba radio na televiziyo BMC mudukurikiranira hatandukanye. Igitondo ciza kuri mwese abo bukeye. Ahantu none ntiharya muhora mukurikiranira ibyiza bitandukanye tubagezaho. Je nitwa Bonfils, kuko mubibona murabona ko ndi kurera abana twicaranye n'abavyeyi turi mu muryango. Ni ibintu byiza, twasuye abavyeyi hano mu mujyi wa Nairobi bibarutse impanga z'abana batatu, amahasha nkuko babivuga mu Kinyamurenge. Murababona ngira ngo twese twareze. Ni ibintu biteye imbabazi cyane cyane kuri twe tutarashaka, noneho ndumva nanje namashije. Rero reka ndi kumwe n'abavyeyi b'abana, ndagira ngo babibwire hanyuma tuganire nabo mu kanya gato cyane. Tunabibutse gukora subscribe abatarayikora kuko bizabafasha kuzaza mubona ibyo dukora byose. Reka mbere ku muvyeyi hano wibarutse abana batatu. Mwaramutse abandi mwiriwe. Turashima Imana kuba tuhari uyu munsi, n'ibyiza byinshi by'Imana ntitwareka gushima. Nitwa Nyirabigondo Aime, ubundi ntuye Nairobi. Aha niho ntuye, ubundi turashima bene data bavandimwe. Umutware we nawe abibwire. Mwaramutse abandi mwiriwe nyine. Amazina yanje nitwa Pastor Eliyazari Barongerwa. Nkaba ntuye hano muri Nairobi, nkuko badusuye bano banyamakuru turabyishimiye kandi turabanezerewe, Imana ibaha umugisha rwose. Murakoze cyane. Aba ni bo bantu rero twasuye, ni umuryango w'abanyamurenge babyaye abana batatu, sindamenya bambaye amapantaro bose, sindamenya aho ari bo, baraza kutubwira. Hanyuma twageze muri iki gikorwa tuje kubahemba, ngira ngo murabona imbere yacu hari amata, hari isukari, hari utuntu dukeya ariko twifuje kubagezaho. Tubibutse ko iyi nkunga yatumye tugera hano ni imwe mu bikorwa bya Miss Mulenge USA, n'abana b'abakobwa b'abanyamurengekazi batuye hariya bagize igitekerezo cyo gufasha imiryango mike ishoboka hano Nairobi. Tukaba baraciye muri BMC kugira ngo tubafashemo. Twahereye ku bantu bamwe tubahahira amafu, imiceri, amavuta. Aba rero kubera ko ari abana, ibi nibyo twazanye hano, tubonereho n'umwanya wo kubashimira barangajwe imbere na Queen ndetse n'abagenzi be bose. Mwakoze cyane. Ubu rero turi hano, ndagira ngo uyu mubyeyi abanza tubwire amazina y'abana be, anabatubwire ko ndabona nje abana ntibamenyereye, kera batangiye kubabwa ariko turihangana. Reka abanza tubwire abana. Uyu nkikiye yitwa Gisubizo Fidel, uyu yitwa Uwase Queen. Yes Queen. Uriya yitwa Sezerano Alex. Uyu yitwa Sezerano Alex. Uyu yitwa Queen, barasa cyane. Ubwo aba bambaye bisa n'abahungu, uyu niwe mukobwa. Aba bana barangana gute, ugize igihe kingana iki ubabyaye? Aba bana bafite amezi 10. Beneje amezi 10. Hano mu gihugu cya Kenya rero ni ahantu ubuzima busa n'ubugoye, kubyara abana b'impanga icyarimwe bangana gutya. Hari abandi bana barusanganwe cyangwa bane ba mbere byaye? Aba nibo ba mbere. Muzehe wewe responsable w'urugo, ngira ngo akenshi nimwe nyine mufata inshingano z'umuryango mu bushobozi bwanyu kugira ngo mwe mwarabya abana batatu. Ndatekereza ko
iyo muje kuba mu gihugu cyanyu wenda hari n'igihembo leta yagombye kubagena ariko hano ntibiba byoroshe mubarera gute bimeze gute ndabona banameze neza barabyibushe kandi ntekereza ko muri mu buzima bw'ubuhunzi. murakoze hano nyine nk'uko bivuze hano turi mu buhunzi turi mu gihugu cy'ubuhunzi abana kubarera biragoye ubufasha tubufashwa n'abantu nyine babagira neza kamwe abandi baza bakadufasha tukabona icyo kuba tukabona amata yo kubaha ariko akenshi nyine bitugoye murabona twebwe kurera ko turarera ntitubona uburyo tugenda dushakisha kugira ngo tubashakire amata tubashakire n'izo barya ariko nyine tugira gutya tukabona umuntu uza akadufasha akabagurira amata ni bene ubwo buzima tubayemo nyine butoroshe ariko bigoye nyine. Reka dukabe abakobwa mfata umuhungu mugenzi waje kuja dadi kuja aha shika biscuit shika yes ngira ngo bakunze rero murimo murabona ko bitoroshe kurera abana batatu n'imwe ngira ngo mu mbogamizi ndagira ngo baze mubyeyi ubundi mu busanzwe iyo umuntu abyaye abana babiri bamwita nyihasha ababyeyi batatu bamwita gute wowe bakwita gute nyabatatu nyabatatu yes hanyuma kubarera biba bimeze gute baregwa n'abantu bangahe ndabona rimwe na rimwe umuntu ararira wenda ntibobakikira biba bimeze gute kugira ngo barere cyane nyine abantu baramfasha nk'aba bana batuye aha haruguru Nyamavira rimwe na rimwe nyine baraza kumfasha ariko ubundi nyine mba mbafite nyine kubera ko aba bana ari abanyeshuri ubu bamfasha kubera iki kibazo cya korona ishuri rirahagaze ariko ubundi tuba tubafite na se biragoye nyine urabyumva kurera abana batatu muri babiri hari igihe barira umwe akaba ari hasi nyine ukabanza ugahudumiye abo ufite nyuma ugakubona gutora uwundi birumvikana ni ukuvuga ngo kubarera ni kimwe mu bintu bigoye hanyuma ikindi nagira ngo mbaze abana b'impanga ukunze gusanga bafite utuntu bahuriyeho no gusa urabona ko basa cyane aba bana bawe n'iki ubona cyane baba bahuriyeho n'ubwo bakiri bato bataratangira kwerekana ibintu byinshi wenda mu myitwarire urumva iyo ntoya umwe konka n'undi n'abandi bararira bagakenera ngo bonke bombi bose umwe yagwara undi akagwara uko nuko niko bameze ni ukuvuga umwana umwe yagwara n'undi ahita agwara ari uyu w'umukobwa na basaza bose nicyo kimwe ubabyara wabanje kubyara nuhe bukuru butoto kugira ngo tuyikurikirane ubukuru n'uyu queen niwe bukuru butoto n'uyu sezerano Alex semuto okay nagira ngo mbabaze rero birumvikana by'ukuri ko kurera abana batatu ni ikibazo kitoroshe muri ubu buzima bwa hano muri Kenya ariko hari ibintu byinshi mushobora kuba mukenera cyane cyane nagira ngo mbaze ibibagora ni ibihe wenda abarimo bakurikira BMC mushobora kugira imbabazi mugafasha uyu muryango mu kurera aba bana ndatekereza ko ari umugisha nk'uko abandi babikoze bakeneye amata bakeneye ibiryo bakeneye ibindi bintu byinshi kuko muzi ubuzima bwa Kenya cyane bahabaye rero ndagira ngo mbaze ababyeyi babo ico bifuza cyane cyane kigo urumva nyine biragoye kubera ko turi mu buhungiro ino muri Nairobi abantu babayeho mu kwiruka ugenda mushakisha mukabona kubona icyo murya mukabona n'ayo mata y'abana rero akazi kacu ubu ni ukurera ubundi tukibona amata yabo nyine ni bene ukabagira neza ubona kohereje 1000 ukabona kohereje 2 nuko niko bameze ariko nyine urumva si buri gihe biba bigoye amata yabo nyine aratugoye ubu bararya n'ibiryo byabo biragoye
mugabo no kwishura inzu urumva nyine no tutaduhaguruka ngo dupagase no kwishura inzu nabyo ni nta sponsor mugira cyane abantu batuye no ko bagira sponsor oya no kuri ntaho tubwira muzehe wowe wumva ari nk'ibihe bikugoye mu buryo umuntu aba yagize umutima wakimuntu wo gushigikira mu kurera bano bana umva ari iki cyane yakwibanda murakoze ibintu bigoye cyane nyine ni ibiryo by'abantu batangiye kurya ko bararya no kunywa amata ko baranywa ibyo byose biratugoye kuko nyine mu gushakisha imibereho y'abana bikatugora ntitwabasiga ntawe twabasigira ngo twirukanke dushaka ibyo barya n'ibyo banywa tubonye abadufasha mu byo kurya mu byo banywa mugabo no kwishura n'inzu nabyo biratugoye kwishura inzu kuko nyine ntaho tudufite umusponsor nk'uko bivuze nta musponsor tugira uri hanze kabisa kweri biratugoye kabisa aho umukecuru uyu munsi twageze hano by'ukuri mu busanzwe BMC dukunze gusura abantu batandukanye n'abandi tukabatumira ariko twaje twitwaje inkunga yatanzwe n'abakobwa b'abanyamurenge bitoje kuba aba Miss muri Amerika abo bantu wababwira iki kuri iyi nkunga batekereje kubagezaho abo bantu cyane no kubashimira no kubashimira rwose kuko nyine urumva iyo umuntu agufashije ikintu utarushoboye gukora biza bikunezeza ukumva kibaye nk'ikintu ku mutima kabisa utokwibagirwa no kubashimira kabisa turabashimiye kuri iyi nkunga baduteye Imana yo mu ijuru ibaha umugisha muzehe wowe n'iki wavuga icyo navuga abaterankunga ko uvuze bari hanze ba Miss no kubashimira Imana ibaha umugisha mu igitekerezo bagize cyo gufasha abantu batishoboye barimo natwe turabashimiye kuri iki gitekerezo bagize muzabatubwira ngo turabashimiye Imana ibaha umugisha kandi ikomeze ibaheze n'uwo mutima wo gufasha bakomeze bafashe n'abandi bari nkatwe n'abandi batari bari inyuma yatwe Imana ibaha umugisha cyane turabashimiye cyane murakoze cyane natwe reka tubashimire kuba mwatwemereye tukagera hano mu rugo rwanyu mwana twakiriye mutugurira na za soda muratuzimana mwakoze cyane bakuzi mwadukurikiye abanyamurenge ndetse n'abumva ikinyamurenge uyu muryango niwo twari twasuye tuboneyeho umwanya wo gushimira Miss Murenge yagizemo uruhare mu gushigikira abantu batandukanye barimo uyu muryango ariko nanone murabona ko ibyo bakeneye ni byinshi kuko bavuye kubivuga ubuzima bwaha abantu babayeho kubera ko bakora ariko by'ukuri murabona umwana umwe kera yatunaniye bamutwaye noneho bisaba kuba hafi bakeneye ubufasha by'ukuri abantu bafite umutima wa kimuntu batekereza kubashigikira aba babyeyi batuye hano mwatubwira cyangwa mukabaza ababazi mukazabagezaho inkunga kugira ngo aba bana mubafashe muzaba murimo gufasha ubwoko bwose ndetse n'igihugu kuko abanyamurenge bavuga ngo utaza agakura abaga umutavu aba bazavamo abantu bakomeye b'ejo murenge ubwo rero kubafasha no gufasha abanyamurenge muri rusange reka rero tubashimire mu mudukurikira muri ahatandukanye dukomeje gukora ibikorwa byiza abantu rero batari abone kuri channel yacu mwakora subscribe kugira ngo ntimukazaza mucikwa je nitwa Bonfils kuri microphone mwaganiraga turabakunda cyane murakoze mukomeze mu neza